алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода ва Соро Холиқназарова. Салом. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ташриф оварданд. роҳбари давлат дар ин ноҳия чанд иншооти иҷтимоӣ ва саноатию истеҳсолиро мавриди истифода қарор дода, бо сокинону фаъолони ноҳия мулоқот карданд. 21 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ифтитоҳи як қатори иншооти иҷтимоӣ, саноатӣ ва мулоқот бо сокинон ба ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ташриф оварданд. роҳбарият ва мардуми меҳмоннавози ноҳия сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо самимияти хоса истиқбол гирифтанд. از دیدنی روی شما خوش آمده پیشوای معظم ملت و تفوزی باستانی و زیبامندری با نور خدا به این دیار آمده است، بر خدمت خلق نامدار آمده است. مانند بزرگان خردمندی جمع، این مرد خرد همچو بهار آمده است. این مرد خرد همچو بهار آمده است. نشینم سر سنگ بینگرم سوی بسو از لالی لبد یاد کنم در لبی جو ای دوست بیا ای دوست بیا که این جهان مگذرد ای دوست بیا چشمانی مرا کدم بدم آب برد، سبزک لبی جو مرا در آن خواب برد. چشمانی مرا کدم بدم آب برد، سبزک لبی جو مرا در آن خواب برد. در خواب ببینم که جهان مگذرد ای دوست بیا ای دوست بیا که این جهان مگذرد ای دوست بیا. سبزی نبیا روی این سبزای تر، من باشم تا لبی جو یک بار دیگر. سبزی نبیا روی این سبزای تر، من باشم تا لبی جو یک
زلفشان مگذرد ای دوست بیا ای دوست بیا ای دوست بیا пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст дар ноҳияи темурмалик бинои муассисаи таълимии коллеҷи тиббии донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дар деҳоти кангурдро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои коллеҷи тиббӣ дар асоси дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи таҷлили ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд ва ба истифода дода шуд. иншооти мазкур бо шакл ва тарҳи ҷолиб бунёд шуда аз се ошиёна иборат мебошад. муассиса имкони фарогирии 250 нафар донишҷӯро дорад. коллеҷи мазкур дорои 36 синфхонаи таълимиву лабораторӣ, 5 кафедра, 14 синфхона, як китобхона барои 30 нафар, 6 озмоишгоҳ, ошхона барои 60 ҷой ва инчунин толори маҷлисӣ барои 240 ҷои нишаст мебошад. дар толори маҷлисгоҳ ҳамчунин гузаронидани соатҳои умумии лексионӣ дар назар дошта шудааст. корҳои сохтумонӣ дар иншоот соли 2018 шурӯъ гардида бо ба истифода додани он зиёда аз 40 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин шуд. сохтумони иншооти мазкур бо сарфи беш аз 10 миллион сомонӣ бо сифати баланд анҷом дода шудааст. ҳамзамон саҳни бинои муассиса бо тахтасангҳои ороишӣ ва гирду атрофи бино бо панҷараҳои замонавӣ иҳота карда шудааст. иттилоъ дода шуд ки бино ба системаи худии гармидиҳӣ таъмин буда ҳуҷраҳо бо ангишт гарм карда мешаванд. саҳни бино майсазор гардида дарахтони ҳамешасабзи ороишӣ ва гулҳои мавсимӣ шинонида шудааст. муассисаи таълимӣ бо фармоиши дирексияи сохтумони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси лоиҳаи ҷамъияти саҳомии кушодаи саниосп сохта шуда пудрачии сохтумон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маҳмил 2012 мебошад. иттилоъ дода шуд ки масоҳати умумии ҳудуди коллеҷи тиббии донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дар деҳоти кангурд 10 000 метри мураббаъ буда масоҳати зери сохтумон 1125 метри мураббаъро ташкил медиҳад. кушодашавии бинои нави муассисаи таълимии коллеҷи тиббӣ боиси фараҳмандии хурду калони ноҳия гардид. татбиқи ташаббуси мазкур нишонаи возеҳи ғамхории ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба илмомӯзии ҷавонон ва аз худкунии донишҳои муосир маънидод шуд. сарвари давлат зимни шиносоӣ бо шароити мусоиди муассисаи нави таълимӣ ва суҳбати самимӣ бо омӯзгорон таъкид намуданд ки дар замони рушди илму техника беҳтар намудани шароити таълимӣ ва дар ин зимн тайёр кардани мутахассисони касбӣ барои соҳаи тандурустии мамлакат муҳим буда дар ин самт аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ зина ба зина амалӣ мегарданд. изҳори итминон карда шуд ки ифтитоҳи коллеҷи тиббии донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дар деҳоти кангурд дар тарбияи мутахассисони сатҳи баланди бахши тандурустии минтақа мусоидати фаъол хоҳад кард. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сатҳу сифати корҳои сохтумонӣ баҳои баланд дода мавриди истифода қарор гирифтани ин иншоотро тӯҳфаи арзандаи ҳукумати мамлакат ба муҳассилину омӯзгорон дар соли таҷлил аз 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ карданд. дар ин сохтмон ташкилотҳои маҳмил 2012 тоҷик компреен саҳми худро гузоштааст. бино аз се ошиёна иборат будааст. 36 утоқҳои корӣ ҷом дорад, аз он ҷумла як толори маҷлисӣ барои 240 ҷои нишаст. ифтитоҳи муассисаи давлатии коллеҷи тиббӣ дар ҷамоати деҳоти кангурд аз иқдомҳои барҷастаи асосгузори сулҳу ваҳдат тимилӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон буда ман аз номи худам ва аз номи ҳайати омӯзгорон ба роҳбари раиятпарвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзи сипос миннатдорӣ мекунам. дар ин муассисаи таълимӣ бештар аз 250 донишҷӯ ба таҳсил ҷалб карда мешаванд ки қадами устувор дар самти таъмини муассисаҳои тандурустии кишвар бо мутахассисони худӣ арзёбӣ мешавад. дар айни замон барои таълиму тарбияи донишҷӯён омӯзгорони касбӣ ҷалб шудаанд ва умедворем ки ҷавобан ба ғамхориҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои пешрафти кори муҳимтарин соҳаи иҷтимоӣ бахши тандурустии кишвар ҳиссаи худамонро гузорем. мо кормандони ҷавони коллеҷи тиббӣ бобати дастгирии ҳамешагии ғамхоранаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон миннатдории бепоёни хешро баён дошта саъй меварзем ки аз имкониятҳои фароҳам овардаи дар ин муассиса самаранок истифода бурда дар шукуфоии ватан саҳмгузорӣ кунем. коллеҷи тиббӣ дорои ҳамаи шароитҳои таҳсил буда
дар он таҷҳизотҳои муосири соҳавӣ фароҳам оварда шудааст. бо истифода аз шароитҳои фароҳам овардаи роҳбарияти давлат, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мо омӯзгорон кӯшиш мекунем ки аз ҳисоби ҷавонони болаёқат кадрҳои хуби соҳаи тандурустӣ тайёр намуда дар масъалаи норасоии кадрии бахши тандурустӣ саҳми худро гузорем. Миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо ҷавонони даврони истиқлолият ҳама шароитҳоро муҳайё намудаанд. имрӯз аз тарафи пешвои миллат дар ноҳияи Темурмалик чунин як муассисаи хуштарҳу замонавии тиббӣ ба истифода дода шуд, ки мо аз ин хело ҳам шод гаштем. мо ҷавобан ба ҳамаи ғамхориҳои пешвои миллат ваъда медиҳам, ки ин муассисаи таълимиро бо баҳои хубу аъло хатм намуда дар оянда ба халқу миллати хеш содиқона хизмат менамоям. бо дастгириҳои ҷаноби олӣ тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон дохил шуда онро бо сари баланд хатм намудам ва баъди хатми донишгоҳ ба ватани худ баргашта ва дар ин муассисаи навтаъсис ба ҳайси сардори шуъбаи таълим ба кор оғоз намудам. барои дастгириҳои падарона ва ғамхӯронаи сарвари давлат пеш аз ҳама миннатдории худро ба пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоям ва дар оянда малакаву дониши худро барои тайёр намудани кадрҳои болаёқати соҳаи тандурустӣ дареғ надошта саҳми ночизи худро ҳам бошад дар ин соҳа мегузорам. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Кангурти ноҳияи Тимурмалик ҳамчунин баъд аз таъмиру азнавсозии боғчаи кӯдаконаи Бонуро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҷдид қарор гирифта ба истифода дода шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик ҳамчунин баъд аз таъмиру азнавсозии боғчаи кӯдаконаи Бонуро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд.
نمبره شکرانه کلان شکری شد همه دکتر شما چی میشه؟ ساعت چی کار بید؟ دو چی؟ دو چی؟ خونه نکرده یا که مخشنه؟ خونه نکرده ولی سال دیگر مکتب میره باید نکرده؟ بله خواندن و نوشتن رو یاد گرفته؟ بله مرا میشناسه؟ بله شما شعر میدونید؟ بله امام علی رحمان بابا جان قهرمان دایم شما زنده باشه بستن ما و کودکان اصلا چی نام دارید کرد؟ اینوره اینوره؟ کلان شوی چی میشه؟ иншооти мазкур ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи дастуру ҳидоятҳои маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бобати баландбардоштани сатҳи донишомӯзӣ ва маърифатнокии насли наврас мавриди таҷдид қарор гирифта ба истифодабарӣ дода шуд. зикр гардид ки ташаббуси навсозии ин муассисаи томактабӣ дар асоси нишондодҳои паёми солонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии мамлакат рӯи даст гирифта шуда мақсад аз он мусоидати бештар ҷиҳати бартараф сохтани мушкилоти соҳаи маориф ва норасоии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар минтақаҳо маҳсуб меёбад. натиҷа ҳамин аст ки бунёд намудани кӯдакистонҳо ва марказҳои инкишофи кӯдакон дар ҷойҳо бо ҷалби соҳибкорон ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ раҳандозӣ гардида ин мушкилоти соҳаи маориф марҳила ба марҳила бартараф мегардад. таъмиру азнавсозии кӯдакистони бонуи ҷамоати деҳоти Кангурт аз тарафи соҳибкор Акбар Асадулло сурат гирифта барои таҷдиду муҷаҳҳазгардонии муассисаи томактабӣ зиёда аз 3.5 миллион сомонӣ сарф гардидааст. Assalom ey bobojon, bobojoni qahramon, muhandisi baxshavam, baxtma shavam kalon, mislaton ro'g'un sozam, nerugoh afsun sozam, az Kurdistoni kishvar to dashtu homun sozam. Assalom ey bobojon, bobojoni qahramon, meshavam kayhonavard az miyoni tojikon, duoyam deh bobojon ki yak ruze ba kayhon burda parafshon kunam parchami Tojikiston. Assalom ey bobojon, bobojoni qahramon, man ham mekhoham bosham در خدمت مردمان، میخواهم عالم شوم، طبیبی حلیم شوم، مثل بابای سینا صاحبی صد علم شوم. мавриди зикр аст ки бинои қаблии кӯдакистон дар ҷамоати деҳоти Кангурт ҳанӯз соли 1985 сохта шуда дар давоми солҳои фаъолияташ боре ҳам таъмири ҷиддӣ нашуда буд. вобаста ба ин бино дар ҳолати садамавӣ қарор дошт. акнун дар доираи ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат кӯдакони ин ҷамоат ҳам соҳиби боғчаи зебо шуданд.
боғчаи кӯдаконаи бонӯ аз 2 ошёна иборат буда, дар он имконияти фарогирии то 200 кӯдак ба таълиму тарбия мавҷуд мебошад. Барои тарбияи атфол 5 мураббӣ ҷалб шудааст. Давоми корҳои сохтумонӣ ҳамаи ҳуҷраҳои бино аз таъмири асосӣ бароварда шуда, бо рахтҳои наву замонавӣ, мизу ҷевонҳо, бозичаҳо барои бозии кӯдакон ва ошхона бо тамоми лавозимот ва дигар ашёи зарурӣ таъмин карда шудааст. ҳудуди боғчаро дарахтони сояафкану ҳамешасабз ва гулҳои мавсимӣ зиннат дода, роҳравҳои бинои мазкур бо санъати баланди меъморӣ сафолакпӯш шудааст. ҳамчунин дар саҳни боғча ҷои бозӣ барои кӯдакон бунёд карда шуда, арғунчак ва дигар намуди бозичаҳо насб гардидааст. роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмиру таҷдид ва бунёди муассисаҳои томактабӣ дар мамлакатро аз вазифаҳои аввалин дараҷа барои рушди соҳаи маорифи мамлакат маънидод карда, таъкид доштанд, ки ин иқдом дар доираи ислоҳоти густурдаи соҳаи маориф минбаъд низ идома хоҳад ёфт. дар асоси дастур ва супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон, соҳибкори ватанӣ Акбар Ғулломов тасмим гирифт, ки муассисаи томактабии моро пурра аз навсозӣ намояд. ин иқдом тӯҳфаи арзандаест баҳри таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти ватани азизамон. дар муассиса тамоми шароитҳои хуб барои кӯдакон фароҳам оварда шудааст. ин дастовард моро вазифадор мекунад, ки баҳри тарбияи насли наврас боз ҳам беҳтару хубтар сайю талош намоем. аввалан миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки баҳри насли наврас ва пешравии деҳаи мо чунин биноҳои нав сохта ба истифода дода мешавад ва шод аз онем, ки баҳри мо чунин ғамхориҳо дорад ва ман ҳамчун мураббияи кӯдакистони рақами 10 ноҳияи Темурмалик ваъда медиҳам, ки дар тарбияи насли наврас устувор хоҳам буд. роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи кангурти ноҳияи Темурмалик ҳамчунин ба фаъолияти корхонаи истеҳсолии пойафзоли кангурт оғоз бахшиданд. дар ошёнаи якуми бинои корхонаи мазкур коргоҳи дӯзандагӣ фаъолият мекунад, ки бо 30 мошинаи дарздӯзӣ ва дигар дастгоҳу таҷҳизот барои духти сару либоси занонаву мардона ва либосҳои ҳарбӣ пешбинӣ гардидааст. дар ошёнаи дуюми иншоот истеҳсоли пойафзол ба роҳ монда шудааст. 21 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар деҳаи кангурти ноҳияи Темурмалик корхонаи истеҳсоли пойафзоли кангуртро мавриди истифода қарор доданд. корхонаи мазкур дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди чарм бунёд гардидааст. масоати иншоот, ки аз 3 ошёна иборат аст, 786 метри мураббаъ мебошад. лозим ба зикр аст, ки корхонаи истеҳсоли пойафзоли кангурт дар асоси супоришҳои пайвастаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ташкили корхонаҳои ватанӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ махсусан дар деҳоти кишвар сохта шудааст. дар ошёнаи якуми бино коргоҳи дӯзандагӣ фаъолият мекунад, ки бо 30 мошинаи дарздӯзӣ ва дигар дастгоҳу таҷҳизот барои духти сару либоси занонаву мардона ва либосҳои ҳарбӣ пешбинӣ гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани коргоҳи зандагӣ 40 нафар занону ҷавондухтарони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. миннатдории худамро ба пешвои миллат ҷаноби олӣ мерасонам, ки таҳти сиёсати хиратмандонаи шумо мо соҳиби шароити хуби корӣ ва муди меҳнат таъмин ҳастем. корхонаи мазкур мутобиқ ба талаботи муосир буда мо ҷавондухтарон шукрона мекунем, ки дар чунин коргоҳи ободу зебо кору фаъолият мекунем. шукргузорӣ аз он мекунам, ки чунин сарвари маҳбубу ғамхор ва сулҳовар дорем. барои такмили ҳунари дӯзандагии онҳо масъулини мутахассисонро аз пойтахти кишвар ҷалб намуданд. қисме аз кормандони ин коргоҳи дӯзандагӣ, ки сокинони деҳаи кангурт ва деҳаҳои гирду атрофи он мебошанд, то ин вақт фаъолиятро дар хонаҳояшон идома медоданд. акнун бо бунёди корхонаи истеҳсоли пойафзоли кангурт чеварони маҳаллӣ корро дар шароити беҳтару хубтар идома медиҳанд. иттилоъ дода шуд, ки дар коргоҳи дӯзандагӣ давоми 1 сол то 27 000 либоси занонаву мардона ва сару либоси низомӣ духта мешавад. ифтитоҳи ин коргоҳи тозабунёд сабаби афзун гаштани ҷойҳои нави корӣ, зиёд гаштани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва ғанитар гаштани буҷаи кишвар мегардад.
дар ошёнаи дуюми иншоот 3 соли пойафзол ба роҳ монда шудааст. Дар коргоҳ асосан пойафзоли чармӣ ки дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ талабот ба он зиёд аст истеҳсол мегардад. Вобаста ба талабот кормандони коргоҳ пойафзолро барои наврасону калонсолон ва низомиён низ пешниҳод мекунанд. Иқтидори истеҳсолии коргоҳ дар як рӯз аз 300 то 500 адад пойафзол мебошад. Роҳбарияти корхона нақша доранд ки дар оянда истеҳсолотро дар ин самт афзун намоянд. Дар иншооти навбунёд дар деҳаи Кангурти ноҳияи Темурмалик дар маҷмӯъ наздики 100 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. қабати сеюми бино меҳмонхонаи замонавиро дар бар мегирад. Дар он ҳуҷраҳои муосир бо катҳои хоб, иншооти ёрирасон ва ғайра ҷойгир карда шудааст. Дар ҳудуди иншоот ҳамчунин толори намоиши маҳсулоти корхонаи истеҳсолии пойафзоли Кангурт бунёд гардида, дар он намунаи маҳсулоти корхона ба маъраз гузошта мешаванд. Дар қисми дигари корхона мағозанӣ сохта шуда, маҳсулоти корхонаи пойафзоли Кангурт ба фурӯш бароварда мешавад. корхонаи истеҳсоли пойафзоли Кангурт ягона корхона дар ҳудуди ноҳия мебошад ки бо истеҳсоли пойафзол ва либоса машғул мебошад. мо технология навро аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон харидорӣ намуда ба роҳ мондаем. мо боз мақсад дорем ки фаъолияти корхонаро васеъ намуда ва шумораи кормандонро низ аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ бештар созем. миннатдории самимонаи худро ба пешвои миллат мерасонем ва ҳамеша баҳри ободии ватани азизамон ҳиссаи худро мегузорем. маҳсулоти корхона дорои сифати хуб ва рақобатпазир буда, қисме аз он барои содирот пешбинӣ мешавад. зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхона, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҳсулоти коргоҳҳои он таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, бобати афзун намудани ҳаҷми истеҳсолот, ба роҳ мондани истеҳсоли пойафзоли кӯдакона ва дар ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба роҳ мондани фурӯши маҳсулот ва ба ин восита саҳмгузорӣ дар амалӣ гардидани ҳадафи чоруми миллӣ, саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар деҳоти Кангурти ноҳияи Тимурмалик ҳамчунин бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи истеҳсоли мебел мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. иншооти мазкур бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ Фаридун Мухаков сохта шуда, бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардидааст. 21 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик корхонаи истеҳсоли мебелро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи чоруми стратегии мамлакат, саноатикунонӣ бо суръати кишвар, таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ Фаридун Мухаков сохта шудааст. масоати умумии иншооти навбунёд 6000 метри мураббаъро ташкил намуда, бинои асосӣ дар масоати 1000 метри мураббаъ бунёд гардидааст. иншооти мазкур бо дар назардошти талаботи муосир ва санъати баланди меъморӣ сохта шуда, бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири истеҳсоли Олмон ва Туркия муҷаҳҳаз мебошад. маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона дорои сифати баланд буда, дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ талабот ба он зиёд аст. самти асосии фаъолияти коргоҳи навро истеҳсоли мизу курсӣ барои муассисаҳои томактабӣ, таълимӣ, ошхона, меҳмонхона ва дигар корхонаҳо ташкил медиҳад. коргоҳи истеҳсоли мебел аз толори истеҳсолот, ҳуҷраҳои корӣ, ошхона, маркази хизматрасонӣ, нуқтаи фурӯши мебел, ашёи рӯзгор, мағозаи хӯрокворӣ ва дорухона иборат мебошад. аснои шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бо мақсади татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти бо шуғли доимӣ таъмин намудани сокинони маҳаллӣ, пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани корхонаи истеҳсоли мебел 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. соҳибкори маҳаллӣ тасмим гирифтааст ки дар оянда бо таъмин намудани бозорҳои дохилӣ маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаро ҳамчунин ба хориҷи кишвар низ содирот намояд. табиист ки сохта ба истифода додани чунин корхонаҳои истеҳсолӣ ивазкунандаи воридот дар роҳи расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ, саноатикунонӣ бо суръати мамлакат қадами муҳим ба шумор меравад. бо дар назардошти аҳамияти бузурги ҳадафи мазкур, имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат, хусусан дар деҳоти ҷумҳурӣ, аз ҷониби соҳибкорони ватандӯз коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд карда мешаванд. мавриди зикр аст ки дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Темурмалик сохтмон ва навсозии 336 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки аз ин беш аз 10 тоашро иншооти соҳаи саноат ташкил медиҳад. дар ин корхона ҷавонон кор мекунанд ва кори доимӣ ва маоши хуб ба онҳо медиҳем. аз номи худам ва аз номи тамоми коргаронон ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён мекунам. дар ин корхона ҳама намуди мебелҳои замонавӣ аз ҷумла мебелҳо барои мактабҳо, барои ошхонаҳо, барои корхонаҳо,
دیگر نمود میبل هایی که موافق درخواست میزاجان پیشنهاد کرده می شود ما 3 سال کرده با آنها درخواست کرده می توانیم. ما جوانان میناداری خود را بیان میکنیم با پیشوای معظم ملت استحصالات میبل در نزد دهه ما تشکیل کرد. ما میناداریم که صاحب جای کار شدیم. بنیاد و موردی بهره‌برداری قرار دادن کارگاه و کارخانه‌های استحصالی در برابر رشد بخشیدن اقتصادیات همزمان توسط تامین ساکنان با جای کار سطح نیکو احوالی باشندگان دهه‌های دوردست مملکت بلند برداشته می‌شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکاری محلی را شایسته تحسین خوانده با آنها جهت رشد بخشیدن ساحه و زیاد نمودن شماره جای‌های نوی کاری دستور و هدایت‌های مفید دادند. дар доираи боздиди кории президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи темурмалик дар деҳоти кангурти ин ноҳия филиали маркази ташхисию табобатии мадади акбар ба истифода дода шуд. ин муассисаи тиббӣ дар ошёнаҳои поёнии бинои истиқоматии 8 ошёна бунёд шуда дорои шароиту имкониятҳои муосири хизматрасонии тиббӣ мебошад. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. 21 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти кангурти ноҳияи темурмалик бинои истиқоматии 8 ошёна бо ҷойгиркунии бахши маркази ташхисию табобатии мадади акбарро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст бо имкониятҳои бахши маркази ташхисию табобатии мадади акбар ки дар таххона ва ошёнаи аввали бинои нав ҷой дода шудааст шинос гардиданд. зикр шуд ки дар маркази нав барои ташхис ва табобати нафарони ниёзманд имконоти муосиру замонавӣ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла таххонаи мадади акбар дорои ташхисгоҳ бо ӯжаҳои ултрасадоӣ, озмоишгоҳ бо лавозимоти корӣ буда ҳамчунин бахши ёрирасонӣ бо ӯжаҳои тавонбахшӣ, варзишӣ ва маҳздармонӣ таъмин гардидааст. маркази ташхисию табобатии мадади акбар ҳамзамон дорои ӯжаҳои ба қайдгирӣ буда дар он барои ташхису табобати чашм, гӯш, гулову бинӣ, дандон, дил ва асаб шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. марказ дорои ӯжаҳои ҷарроҳӣ буда имконият аст ки амалиётҳои ҷарроҳии таъҷилӣ дар ҳамин ҷо гузаронида шавад. ҳамчунин дар марказ ҳуҷраҳои алоҳида барои машварат ба ниёзмандон ва хадинаи кӯдакон сохта шудааст. дар ин ҷо барои ба табобат фаро гирифтани беморон 12 катихоб ташкил карда шудааст. ҳуҷраҳои табобатӣ ва ташхисии мадади акбар бо таҷҳизоти муосири тиббӣ аз қабили дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ, кардиомонитор, дастгоҳҳои ташхиси ултрасадоӣ, оксигенераторҳо таъмин буда имконият аст ки сокинони ноҳия минбаъд дар ҳамин ҷо ташхису табобат гиранд. дар марказ ҳамчунин табобат бо усули гиёҳдармонӣ низ роҳандозӣ гардидааст. марказ ҳамчунин дорои дорухона ва мағоза мебошад. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти мазкур хизматрасонии муосири тиббиро барои сокинони ноҳия дастрас намуда минбаъд табобату ташхиси нафарони бемор бо сарфаи маблағу вақт дар ҳамин ҷо гузаронида мешавад. зимни боздид иттилоъ доданд ки дар иншооти нав 45 нафар асосан сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷои кори доимӣ гардиданд. нафароне ки аз минтақаҳои нисбатан дуртар ба кор меоянд дар ошёнаи болои бинои мазкур бо манзили истиқоматӣ хизматӣ таъмин мешаванд. ҳамчунин кормандони корхонаи дузандагии меҳри модар низ дар бинои 8 ошёна бо манзил таъмин гардида боқимондаи хонаҳо ба фурӯш ба аҳолӣ пешниҳод карда мешавад. иброз гардид ки дар маҷмӯъ бинои истиқоматӣ дорои 42 ҳуҷра буда дар он барои истиқоматкунандагон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. иншоот дорои ҳуҷраҳои 1, 2 ва 3 хонагӣ буда ҳамчунин бо лифт ва дигар иншооти ёрирасон таъмин мебошад. бояд қайд кард ки санги асоси бинои истиқомати 8 ошёна соли 2015 зимни сафари корӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон гузошта шуда буд ва дар ин давра он бо сифати баландбунёд гардид. иншоот дар доираи дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Анвар Қурбонов бунёд гардидааст. гирду атрофи бино бо дарахтони сояафкану ороишӣ ва гулҳои мавсимӣ оро ёфта роҳравҳои он сафолакпӯш карда шудааст. хусусан шомгоҳон бинои 8 ошёна зебогии хоса дошта бо чароғакҳои рангаву зебо зинат ёфтааст. ифтитоҳи иншоот ба ҳусни маркази деҳоти кангурт зебогии дигарро замн намуд. марказ дорои таҷҳизоти хеле нодири имрӯзаи соҳаи тиб мебошад ба монанди ташхиси ултрасадоӣ, дастгоҳи электрокардиографӣ, дастгоҳи электроэнсефалографӣ, дастгоҳҳои озмоишии лабораторӣ, ҳамчунин дастгоҳи рентгенӣ ва дар баробари ин мақсад бо мақсади он ба ифтидо дода шудааст ки ба мардуми ҷамоати кангурт ва минтақаҳои бигем гирду атрофи ҳамин ҷамоат кӯмакҳои маслиҳатӣ тахсисӣ расонад. барои ифтитоҳи маркази мазкур миннатдории худамро ба пешвои миллат баён мекунам. зимни боздид сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода чунин иқдомҳои бунёдкоронаи соҳибкорони маҳаллиро шоистаи таҳсин арзёбӣ намуданд.
иншоти дигари иҷтимоие ки дар доираи бозиди кории пешвои миллат дар маркази деҳоти Кангурт мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, бинои нави маркази табобати дандон ба ҳисоб меравад. иншооти мазкур бо дар назар дошти талаботи зиёди аҳолӣ ба табобати дандон бунёд гардида, дар он шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. 21 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази деҳоти Кангурт маркази табобати дандонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Зимни боздид иттилоъ дода шуд ки иншооти мазкур бо дар назардошти талаботи зиёди аҳолӣ ба табобати дандон дар доираи нақша чорабиниё бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида дар он шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. маркази табобати дандон дорои шароити муосири хизматӣ буда дар он табибони соҳибмалака ба кор ҷалб гардиданд. барои хизматрасонӣ ба ниёзмандон дар иншоот дастгоҳҳои муосири тиббӣ васлу насб гардидааст ва дар як вақт дар 2 ҳуҷраи корӣ ба ниёзмандон хизмат расонида мешавад. дар марказ ташхиси ултрасадоии дандон, гирифтани қолаб барои омодасозии дандон ва муоинаи решаву вазъи дандонҳо роҳандозӣ шудааст. ҳамчунин минбаъд кандани дандон, шинонидани дандони нав, тозакуниву табобати бемориҳои гуногуни вобаста ба дандон дар ҳамин ҷо амалӣ карда мешавад. зимни боздид иброз гардид ки дар маркази нави табобати дандон 5 нафар соҳиби ҷои кор гардида дар ошӯнаи дуюми иншоот барои табибон манзили истиқоматӣ бо тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. марказ дар пайравӣ аз иқдомҳои созандаи роҳбарияти олии мамлакат аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Манучер Шарифов сохта шудааст. намои беруна бино бо усули муосири меъморӣ бунёд гардида гирду атрофи он мутобиқ ба талаботи замонавӣ сабзкорӣ карда шуд ва ҳудуди иншоотро дарахтони ороишу сояфкан зинат медиҳанд. дармонгоҳи мо хусусан асосан аз табобати дандон вобаста аст. мо ҳар чизе ки тавонистем таҷҳизотро аз хориҷи кишвар ворид кардем ва имрӯз аллакай мо ҷобаҷо шуд. хоб зиёда аз 5 нафар аллакай ба ҷои кор таъмин мегарданд. ман пеш аз ҳама ба пешвои муаззами миллат ҷаноби вали муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён мекунам ки чунин шароитҳо ба мо дод. аснои боздид сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кормандони марказ дастур доданд ки ба сокинони нояву дигар ниёзмандон бо сифати баланд ва бо назардошти қоидаҳои санитарӣ хизмат расонида имконоти фароҳам овардашударо самаранок истифода баранд. дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Темурмалик роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази деҳоти Кангурт ҳамчунин ба корҳои сохтмонии варзишгоҳ ва майдони парчами давлатӣ оғоз бахшиданд. варзишгоҳ бо дар назардошти талаботи имрӯза бунёд гардида барои 5000 ҷойи нишаст пешбинӣ шудааст. майдони парчами давлатӣ бошад пас аз бунёдаш яке аз зебутарин мавзеъҳо дар ин гӯшаи дурдасти ватан хоҳад буд. 21 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Темурмалик дар маркази деҳоти Кангурт ҳамчунин ба корҳои сохтмонии варзишгоҳ ва майдони парчами давлатӣ оғоз бахшиданд. зимни муаррифии лоиҳаи сохтмони варзишгоҳ ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки иншооти мазкур бо дар назардошти талаботи имрӯза бунёд гардида барои 5000 ҷойи нишаст пешбинӣ шудааст. варзишгоҳ дар майдони наздики 13000 метри мураббаъ доман густурда аз ҷониби дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроия президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд хоҳад шуд. иншоот аз 2 минбар ғарбӣ ва шарқӣ иборат мебошад. ҳамчунин варзишгоҳ аз ҳуҷраҳои мураббӣ, назоратчӣ, ҷойи либосивазкунӣ, назорати допингӣ, нуқтаи тиббӣ, техникӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда мувофиқи нақша дар муҳлати кӯтоҳ бунёд хоҳад шуд. аснои шиносоии лоиҳаи иншоот пешвои муаззами миллат ба сохтмончиён дастур доданд ки ба раванди корҳои бунёдӣ диққати ҷиддӣ дода аз масолаи сохтмони нави аъло истифода намоянд то ин ки варзишгоҳ солҳои дароз ба мардум хизмат расонад. ҳангоми муаррифии майдони парчами давлатӣ ки аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳияи Темурмалик бунёд мегардад, ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки ин иншоот бо риояи талаботи муосири меъморӣ сохта шуда дар рафти корҳои бунёдии сохтмончиёни маҳаллӣ ҷалб хоҳанд шуд. парчами давлатӣ дар масоҳати умумии 40 садяк замин сохта шуда баландиаш бо инобати сутунпоя 40 метрро ташкил медиҳад. андозаи матои парчам бошад 14 ба 7 метр аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди парчами давлатиро дар маркази деҳоти Кангурт нишонаи арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ хонда қомат афрохтани онро дар тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстиву меҳанпарастӣ муҳим маънидод намуданд.
иттилоъ дода шуд ки дар майдони парчами давлатӣ ҳамчунин 2 фаввора бунёд гардида атрофи он чароғон ва бо нишастгоҳҳо муҷаҳҳаз гардонида хоҳад шуд. ба иттилоъи масъулин бунёди парчами давлатӣ дар маркази деҳоти Кангурт ҷиҳати татбиқи амалии солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ роҳандозӣ шуда, он дар муҳлати кӯтоҳ ва бо сифати баланд сохта хоҳад шуд. санги асоси парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Кангурт бо ҳидояти пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузошта шуд. Парчам ҳол 4 га масоҳат дорад ки бо ҳама лоиҳаи замонавӣ таърезӣ шудааст. дар инҷа майдонҷаҳои барои истироҳати шаҳрвандон, фаввораҳо, чароғонкунонӣ ба нақша гирифта шудааст. фармоишгари иншоот мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик буда иншоот аз тарафи сохтмончиҳои маҳаллӣ сохта ба истифода дода мешавад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сохтмончиён барору комёбӣ хонда ба масъулин ҷиҳати бо сифати баланд бунёд намудани ин иншооти муҳим дастуру ҳидоятҳо доданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Кангурти ноҳияи Тимурмалик бинои хуштарҳу замонавии Кохи фарҳангро мавриди истифода қарор доданд. бинои муосири Кохи фарҳанг ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми соҳибкори ватанӣ Раҷабалӣ Пиров бо харҷи 14 миллиону 800 ҳазор сомонӣ сохта шудааст. 21 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Темурмалик дар деҳаи Кангурти деҳоти Кангурт бинои хуштарҳу замонавии Кохи фарҳангро мавриди истифода қарор доданд. بشنو فلکا که مهمان آمده است جان برده های کنگورت صفا آمده شکرانه کند که پیشوا آمده است. منم حاجی حسین از صدق میفخرم که تاجیکم رسد از تحت دل تا آسمان ها حرف تبریکم با جان بالم زی هستی چونین یک سروری دانا که کرد او ملت تاجیک را مشهور در دنیا. زی ای ابرمردین بیدار بخت زی این چونین مسند و تاج و تخت زی пешвои мардуми соҳиб назар шамъи ваҳдатро намуди шӯлавар парчами озоди миллат баланд халқи тоҷикрӯи дунё арҷманд меравем бо пешво танҳо ба пеш меравем бо пешво танҳо ба пеш мерасем бар мақсаду аҳдофи хеш мерасем бар мақсаду аҳдофи хеш
تاجیکستان زنده باد آفتاب رو بر جوان زنده باد چون میارم با مردم گفتند راد مردی پاک تینت زنده باد در برای دوستان ما کرده ای تاجیکستان را مجلا کرده ای در برای دوستان ما کرده ای تاجیکستان را مجلا کرده ای مثل بوستان تاجیکستان کرده ای تاجیکستان گل افشان کرده ای پیشوای پیشوای پیشوا شامی تار شهرستان کرده ای در برای دوستان ما کرده ای تاجیکستان را مجلا کرده ای در برای دوستان ما کرده ای تاجیکستان را مجلا کرده ای در برای دوستان با کرده ای تاجیکستان را مجلا کرده ای بینوی معاصر کاخ فرهنگ در اساس دستور و راهنمایی‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان به استقبال جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در دوره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با اقدام صاحبکار وطنی رجب علی پیروف با خرج 14,800,000 سامانی ساخته شده است. بینوی کاخ فرهنگ در مرکز دهات کنگورت ناحیه تیمورملک از 2 آشیانه عبارت بوده در آن موثرترین شرایط کار و فعالیت برای اهل فرهنگ و برگزاری دیگر چاره‌بینی‌های فرهنگی فراغتی فراهم می‌باشد. کارهای ساختمانی در انشاءات فرهنگی سال 2017 آغاز گردیده با جلب 400 نفر بیناکار وطنی با سطح و صفت بلند به انجام رسانیده شده است. میدان عمومی زمین انشاءات 5500 متر مربع را در بر گرفته خود بنا در مساحت 900 متر مربع قامت افراخته است. کاخ فرهنگ از تالار کینا و کنسرتی با بیش از 500 جای نشست، تالار خرد برای 50 جای کتابخانه، 10 حجره کاری و خدمترسانی و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت است. تالار اساسی انشاءات با استفاده از صنعت نقاشی، گچکاری، کندکاری، گلکاری و آینه‌بندی آرا داده شده است که خیلی دقت جلب کننده می باشد. تالار کینا و کنسرتی بنا با دستگاه‌های نمونه بهترین نمایش، تجهیزات تقویت صدا و روشنیدهی زمانوی مجهز گردیده برای در سطح بلند پیشنهاد نمودن چاره‌بینی‌های فرهنگی، محفل و جمع آمد و مشق و تمرین اهل هنر مساعد است. حجره‌های لباسی وزکنی و پردازگری کارمندان کاخ فرهنگ و دیگر انشاءات یاری رسان در آشیانه یکم بنا جایگیر بوده با تمام شرایط ضروری تأمین می‌باشند. ستونها و دیوارهای بنا در اساس صنعت خاص معماری ملی در آمیزش با معیارهای معاصر ساختمانی بنیاد کرده شده است. در دیوار و ستونهای بنا نقش کاسه، رباب، شپرک، آوه و کجک در اساس آموزش چکندازی‌های ساکنان محلی با اصول گچکاری حکاکی گردیده است. در دیوار آینه‌بندی کاخ معاصر فرهنگ نقش و نگار ملی به مثل قصر ستاره‌ماه خاصه که در بخارا اول عصر 20 ساخته شده بود با اصول باز هم بهتر و رنگین گچکاری شده است. کار رسامان نیز با آفریدن بهترین نگاره‌های کندل، رسم گوشه‌های طبیعت افسونکار وطن، عکس ابرمردان سیاست و فرهنگ ملت در راهروهای بنا موقع خاص دارند. در آشیانه دوم بینای کاخ فرهنگ 2 حجره کاری و 1 تالار با 50 جای نشست برای فعالیت تشکیلات ابتدایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و کتابخانه تأسیس داده شده است. کتابخانه زمانوی در کاخ فرهنگ با مقصد رشد ساحه کتابداری و جلب ساکنان به مطالعه کتاب تشکیل گردیده است. دارای بیش از 10,000 نسخه ادبیات گوناگون ساحوی و بدیعی می باشد. در کتابخانه همچنین گوشه اثرهای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تأسیس یافته است که در سمت تربیت نورسان و جوانان در روحیه وطندوستی و خویشتنشناسی مساعدت زیاد میکند. با مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات نو فرهنگی 15 نفر با جای کار دائمی و معاش خواب تأمین گردیدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با کارمندان کاخ نوبنیاد فرهنگ صحبت صمیمی انجام داده برای فعالیت بهتر و خوبتر و پیشنهاد برنامه‌های فرهنگی با سطح و مضمون نو و دید تازه به آنها 30 اسباب گوناگون موسیقی تحفه نمودند.
اطراف انشاءات خوشطرح فرهنگی در دایره اقدام‌های سازنده کبودیزار کرده شدن نهال‌های همیشه سبز نادر و 15,000 گل‌های رنگارنگ شنانیده شده مساحت 2200 متر مربع میسازار کرده شده است. نگاهبین نهال‌ها و گل و بوته‌های اطراف بنا به طور معاصر آبیاری گردیده راهروهای حدود آن را با صنعت بلند معماری سفالک پوش نمودند. در بینای کاخ فرهنگ همچنین دستگاه معاصر نصب گردیده است که برای پخش برنامه‌های رادیوی محلی مساعدت می‌نماید. شادی خرسندی ما ساکنان جماعت دهات کانگورد حد و کنار ندارد، چون که با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در جماعت دهات کانگورد کاخ با حشمت فرهنگ به استفاده داده شد. در این قصر برای گذراندن همه گونه چاره‌بینی‌های فرهنگی شرایط‌های خوب مهیا شده است. جواباً به این همه غمخواری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت و زحمت و کوشش‌های صاحبکاران با ننگ و ناموس کانگورد باستانی ما کوشش به خرج می‌دهیم که سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان را تشویق و ترغیب داده برنامه‌های فرهنگی را در سطح بلند برای ساکنان جماعت دهات کانگورد پیشنهاد نماییم. رادمردان اصیل که امروز به خاطر زیباگردانی گوشه از جور خویش کوشیدند از مکتب سیاسی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که مکتب جوانمردی، مکتب زیبایی پرستی هستند خوب برخوردارند و همیشه از پی تطبیق عملی آن هستند. در کاخ فرهنگ اتاق کاری برای حزبیان با تمام شرایط معاصر تامین کرده شده است که ما حزبیان را بار دیگر وادار به آن می‌نماید که در تشویق ترغیب پیشبرد کارهای حزبی باز هم فعال باشیم. با شرافت استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان امروز در مرکز جماعت دهاتی کانگورد بینای کاخ فرهنگ به استفاده داده شد که در داخل بنا چنین یک کتابخانه نو و زمانوی با شرایط‌های معاصر مجهز گردیده بنیاد یافته است. کتابخانه ما دارای ادبیات‌های بدیعی و صحوی میباشد. اینچنین در کتابخانه ما گوشه اثرهای پیشوای ملت تأسیس یافته است. بنیاد یافتن چنین یک کتابخانه نو و زمانوی باعث آن میگردد که شماره خوانندگان کتاب و اینچنین دوستداران کتاب زیاد گردیده برای در آینده در آزمون‌های سطح جمهوریوی اشتراک نمودن یعنی مساعدت می‌نماید. ما جوانان برای چنین یک تحفه گرانارزش مینداری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم و کوشش می‌نماییم که در پیشرفت آبادانی کشور خود سهمگذار باشیم. در قصر فرهنگ بهترین اصول‌های صنعت معماری ملی ما آفریده شدند که یکی از این اصول‌ها اصول آینه بندی می باشد که بار اول در بخارا در قصر ستاره ماهی خاصه این اصول استفاده گردیده است. امروز این صنعت با علاوه گردیدن دستاوردهای نوی صنعت گچکاری در این دیوارها نقش آفریدند. در دیوارها از اصولهای نقش چکن، نقش کندل، رسمهایی که از روی صنعت معماری و رسامی زمانوی آفریده شدند، ناتیورمورد و دیگر قسمت های صنعت رسامی که فرهنگ ملی ما را با دستاوردهای فرهنگ جهانی آمیخته کرده است آفریده شدند. نقش و نگارهای در قصر آفریده شده به دلخواه شخص پیش از همه از فرهنگ غنی نیاگان ما، از افتخار کردن از گذشتگان ملت ما بشارت می‌دهد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان افتتاح بینای خوشطرح و زمانوی کاخ فرهنگ را در روزهای تجلیل از 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان برای اهالی بیش از 10,000 نفره دهات کانگورد و در مجموع تمام ساکنان ناحیه تیمورملک تحفه ارزشمند دولت و حکومت مملکت معنیداد کرده به اهل هنر جهت استفاده پرثمر از شرایط مهیا گردیده در سمت ترغیب و تشویق فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک و حفظ دستاوردهای فرهنگی دستور و مصلحت‌های سودمند دادند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهات کانگورد ناحیه تیمورملک بعد افتتاح یک قطار انشاءات مهم تعیناتی اقتصادی و اجتماعی با رهبران و فعالان ناحیه ملاقات سودمند دایر کردند.
президенти мамлакат таъкид намуданд ки бо шарофати даврони соҳибистиқлолии кишвар имрӯз кангурт дорои роҳҳои замонавӣ, биноҳои баландошиёна, иншооти зиёди хизматрасонӣ, бозори муосир, беморхонаи ноҳиявӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ мебошад. 21 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти кангурти ноҳияи темурмалик баъди ифтитоҳи як қатор иншооти муҳими иқтисодиву иҷтимоӣ бо роҳбарону фаъолони ноҳия мулоқоти судманд доир карданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамаи сокинони ватандост ва меҳмоннавози ноҳияи темурмаликро бо ҷашни умуми миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон табрику таҳният гуфта ба мардуми ноҳия барои истиқболи самимӣ ва ба соҳибкорони ватандост ҷиҳати дастгирии сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон изҳори сипосу миннатдорӣ карданд. таъкид гардид ки диёри бостонии кангурт аз баракати истиқлол аз нав ҷавон, зебо ва басо дилкашу ҷолиб шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз сарзамини бостонӣ ва қадима будани ин мавзеи дилнишин ёдовар шуда изҳор доштанд ки мувофиқи маълумоти таърихию бостоншиносӣ кангурт дар маданияти поёнии кангуртот 5500 сола ва маданияти болоии он ки дар аҳди биринҷӣ ташаккул ёфтааст 4700 сола мебошад. номи кангурт аз вожаҳои қадимаи бохтариву суғдӣ таркиб ёфта маънои диёри паҳлавононро дорад. мувофиқи маълумоти маъхазҳои таърихӣ ва асарҳои муҳаққиқон кангурт аз калимаҳои кант яъне шаҳр ва гурд яъне паҳлавон ё бузург таркиб ёфтааст. тибқи гуфтаҳои олимону донишмандон ва маълумоти сарчашмаҳои мӯътабар кангурт ҳанӯз аз замонҳои хеле қадим зодгоҳи шахсиятҳои маъруфи илму ирфон ва донишмандони соҳибмактаб будааст ва дар ҳудуди он ҳунармандону паҳлавонони зиёд умр ба сар бурдаанд. номи кангурт бори аввал соли 1221 дар солномаи таърихнигор атомалики ҷувайнӣ таърихи ҷаҳонкушоӣ зикр гардида муаллифи ин сарчашма аз далериву қаҳрамонии мардуми ин кӯҳандиёр ки ба муқобили аҷнабиён яъне чингизхон то вопасин нафас барои хоки ватани худ истодагарӣ ва ҷоннисорӣ карданд маълумот додааст. ин воқеаи таърихӣ далели қаҳрамонии сокинони як гӯшаи сарзамини тоҷикон бар зидди истилогарон буда номи ин диёри бостонӣ ва қаҳрамонии мардуми онро дар таърихи миллат сабт намудааст. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки ба ин санаи таърихӣ дар соли ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии тоҷикон расо 800 сол пур мешавад. طبق معلومات سرچشمه‌های دیگری تاریخی از ابتدای عصر 16 تا آخر عصر 17 شماره زیادی تاجیکان هموارنشین به کانگورد و بلجوان و مومن‌آباد آمده در این موضع‌ها مقیم شدند. همین کوشش قوم‌های نیاگان ما بر رشد دوباره کوهستان ختلان و رشت زمینه مساعد فراهم آورده است. در مأخذها ذکر شده است که علم و معارف در این دیار باستانی در نیمه دوم عصر 19 و ابتدای عصر 20 در حال بسیار پیشرفته قرار داشته است. در آن سالها در مدرسه های کانگورد غیر از علوم رسمی دینی همچنین علم های هندسه، ریاضیات، کنده‌کاری، خطاطی، مهره‌کنی و دیگر هنرها نیز تعلیم داده می شدند. علاوه بر این گفته های نیز معروفند که در طول دوره های دراز بهترین مدرسان و طالب علمان مدرسه های اساسی شهرهای بزرگ منطقه از جمله نمایندگان کانگورد بودند و شاگردان کانگوردی با آن مدارس بدون آزمون قبول می شدند. مبارزه آزادیخواهانه مردم کانگورد از جمله شورش‌های خال کانگوردی، میر نادر و نظیر پهلوان در دوران تیره و تور امیران منقید اولین تلاش‌های آزادی و استقلال خواهی مردم ما بودند. ضمن سخنرانی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان درباره ساکنان نامبردار این دیار از جمله عالمان و عارفان اندیشه‌رانی کرده تاکید داشتند که فرزندان معروف کانگورد از قبیل شاعر و عارف بزرگ حاجی حسین کانگوردی، شاعر خلقی بابا یونس خدایدادزاده، در ادبیات آخر عصر 19 و ابتدای سده 20 کریم شوش، فتاح آدینه و ده نفر دیگر در رشد و پیشرفت ادبیات و موسیقی و آوازخوانی خلقی و کسبی و دیگر بخش‌های حیات فرهنگی خلقمان سهم ارزشمند گذاشتند. تاکید شد که در عصر 20 در حیات کانگورد مثل دیگر ناحیه و موضع‌ها دیگرگونی‌های کلی به عمل آمدند.
در این روند 23 نوامبر سال 1903 کانگورد به ناحیه تبدیل شده. الکی در سالهای چلم اهالی آن بیش از 38,000 نفر را تشکیل میداد. سالهای 1948 1956 با مقصد رشد ساحه پختکاری اکثر مردم کوهستان تاجیکستان از جمله کانگورد به وادی‌های کولاب، دنغره و وخش کوچانیده شدند. در نتیجه مهاجرکنانه اهالی ناحیه نهایت کم گردید و 15 سپتامبر سال 1953 ناحیه کانگورد برهم داده شد. رشد دوباره اقتصادی و اجتماعی کانگورد به شرافت صاحب استقلالی آغاز گردیده. حالا قریب 19,000 نفر اهالی کانگورد عبارت از 2354 خواجگی در هیئت دو دهات کانگورد و حسین آباد زندگی دارند. قابل ذکر است که مؤسسه های تعلیمی کانگورد با شاگردان خود شهرت زیاد دارند و در این منطقه دوردست کشورمان بخصوص در مکتب اینترنت نامدار آن ده ها نفر شخصیت های شناخته تعلیم و تربیت گرفته امروز نیز در ساحه‌های گوناگون حیات مملکت صادقانه خدمت می نمایند و صاحب احترام و آبرو می باشند. حالا در مکتب اینترنت کانگورد تمام شرایط ضروری برای تعلیم و تربیت، بود و باش شبانه روزی و استراحت و فراغت خوانندگان مهیا کرده شده است. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که با شرافت دوران صاحب استقلالی کشور امروز کانگورد دارای راه‌های زمانوی، بناهای بلندآشیانه، انشاءات زیاد خدمت رسانی، بازار معاصر، بیمارخانه ناحیوی و کارخانه‌های استحصالی می باشد. سرور دولت محترم امام علی رحمان ضرور شمردند که باید از امکانیت‌های طبیعی از جمله توسط بنیاد انفراستراکچور معاصر سیاحی و برای ماندن معرفی این وادی زیبا منظر کشور واسه استفاده کرده شود. ماه اپریل سال 2015 با درخواست زنان و دختران کانگورد سرور دولت به رهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی دستور داده بودند که در اینجا کالج طبی بنیاد کرده به استفاده داده شود. خوشبختانه امروز بنای نوبنیاد کالج برای 250 نفر افتتاح گردید. همزمان با این کارهای تعمیر و نوسازی برای مؤسسه تحصیلات میانه رقم 3 و باغچه کودکانه رقم 2 به مبلغ 4 میلیون سومانی پوره به انجام رسانیده شد. در مجموع در دهات کانگورد از 48 انشاءات با در نظر داشت انشاءات و بناهای الوطن به نقشه گرفته شده تا امروز 43 انشاءات با مبلغ عمومی زیاده از 52 میلیون سومانی به استفاده داده شده. در انشاءات باقی مانده کارهای ساختمان در حالت انجامیابی قرار دارند. در آخر سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که روند نیک آبادی کانگورد باستانی منبع نیز ادامه می‌یابد و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران با تشکیل کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی و رشد هنرهای مردمی برای پیشرفت دیار خود و فراهم آوردن جایهای نوی کاری باز هم بیشتر سعی و تلاش می‌کنند. بعد سخنرانی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نمایندگان کسب و کار گوناگون برآمد کرده از سرور دولت را به ناحیه تیمورملک خیر مقدم گفتند. برآمد کنندگان به راهبر خردپیشه جهت تامین صلح و ثبات پایدار و فراهم ساختن زندگی شایسته اظهار سپاس نمودند. پس از بازدید از ناحیه تیمورملک راهبر دولت محترم امام علی رحمان به ناحیه دنغره ولایت ختلان تشریف آورده در دهات کاریز این ناحیه نخست مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آتش نشانی تکنیکی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان را به استفاده سپردند. این مؤسسه اولین تعلیمگاه مخصوص دولتی در سمت آماده نمودن متخصصان ساحه بی‌خطری از ساختار و تیار کردن کادرهای ساحه انرژتیک در انشاءات خواجگی خلق و نیروگاه‌های برقی آبی جمهوری تاجیکستان محسوب می شود. 21 اکتبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پس از افتتاح انشاءات تعینات گوناگون در ناحیه تیمورملک به ناحیه دنغره ولایت ختلان تشریف آوردند. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در دهات کاریز ناحیه دنغره نخست مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آتش نشانی تکنیکی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان را به استفاده سپردند. آتش
آتش اگر برسد خبر چون شعله سوخته باز علنگش شود بدن رنجید عمر دسته ما تیزتر رسد آتش کشیم پیش از آن آورد ضرر خاموش کنیم آتش اگر برسد خبر هوشیار بود باید و هم شام و هم سحر وابسته این شعار که مهم است چون به ما هر لحظه ما رو هست همیشه مد نظر خاموش کنیم آتش اگر برسد خبر چون شعله سوخته باز علنگش شود بدن ترجیح آن دسته ما تیزتر رسد آتش کشیم پیش از آن آورد ضرر خاموش کنیم آتش اگر برسد خبر انشاءات محتشم تعلیمی در دایره تنتنه‌های جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی در مساحت عمومی 2.8 گکتار با طرحی خیلی زیبا و جوابگو به طلبات زمان بنیاد گردیده است. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آتشنشانی تکنیکی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنقره برای قبول 760 نفر دانشجو پیش بینی شده خوانندگان را بعد از ختم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی قبول می نماید. ضمن شناسایی به سرور دولت اطلاع داده شد که بینای کالج تعلیمی آتشنشانی تکنیکی در ناحیه دنقره از 5 آشیانه 39 صنفخانه بر هوای تکنیکی و الکترونی مجهز با تجهیزات و لوازمات معاصر درسی، آشخانه برای 170 جای نشست، کتابخانه الکترونی با محفوظ نگاه داشتن تعداد زیادی ادبیات علمی بدیعی و کتاب‌های تازه نشر صحوی، تالاری بر هوای ورزشی جهت دایر نمودن مسابقه‌ها و مشغولیت دائمی کورسانتان با ورزش، اینچنین صنفخانه‌های تعلیمی مجهز با دستگاه و تجهیزات معاصر برای گذراندن درس‌های نظریوی و عملی و دیگر امکانات‌های وسیع تعلیمی، ایستگاه نقلیات قسم آتشنشانی، 25 حجره کاری، خوابگاه برای آموزگاران و کورسانتان، مجلسگاه وسیع برای برگزار نمودن همایش و چاره‌بینی‌های سطح ناحیوی و جمهوریوی، نقطه طبی، توقفگاه، موضع کشاد برای گذراندن مشق‌های تاکتیکی، بازی‌های فوتبال خرد، بسکتبال، والیبال و مشق گیمناستیکی عبارت میباشد. مورد به تاکید است که با شرافت سیاست باقرار حکومت جمهوری تاجیکستان در مملکت شماره مؤسسه‌های تعلیمی کسبی افزایش یافته برای دانشجویان شرایط معاصر تعلیم فراهم آورده می شود. یادآور می شویم که سال 2018 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در دایره سفر کاری در ناحیه دنقره برای بنیاد مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آتشنشانی تکنیکی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنقره سنگ اساس گذاشته بودند. جهت اجرای سریوقتی دستور سپارش‌های سرور دولت سال 2018 با جلب کارگران و متخصصان محلی کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور آغاز گردیده آن در مهلت‌های پیش بینی شده مورد استفاده قرار داده شد. کالج آتشنشانی تکنیکی در ناحیه دنقره ولایت ختلان اولین تعلیمگاه مخصوص دولتی در سمت آماده نمودن متخصصان ساحه بی‌خطری از ساختار و تیار کردن کادرهای ساحه انرژتیکا در انشاءات خواجگی خلق و نیروگاه‌های برقی آبی جمهوری تاجیکستان محسوب می شود. تا این وقت متخصصان در این ساحه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در خارج مملکت به تحصیل فرا گرفته می شدند.
президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити муассисаи навбунёд ва суҳбати самимӣ бо омӯзгорону курсантон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ба масъулон ҷиҳати истифодаи шароиту имкониятҳои мусоиди таълимӣ ва тайёр кардани кадрҳои баландихтисоси соҳа дастуру супоришҳои мушаххас доданд. нури ваҳдат тоҷикистонро пуреҳсон кардааст. парчами иқболи миллатро парафшон кардааст. дар талоши сулҳу ваҳдат пешвои тоҷикон сарзамини файзборашро гулафшон кардааст. нур бахшидӣ ту нури зиндагониро ба мо, нури қудрат, нури ваҳдат, нури даргоҳи худо. нангу номуси ватандорӣ туро ҳамбол шуд. ваҳдату иқболи миллат ҷашн